تماشاوان هجا جبو وگرا کوچبران جبو جهوارن خو آنها آماده‌کاری جبو آن تکرن. نوچگهانا ما رولیانا احمد و جبن کامپین کوچبرین سرکانیه لگل ما آماده به داکو حاضری انوان کوچبران جبو وگرا لسر جهوار خو بمره پار و بکه. رولیانا دما تباش به نهاد تجی لکامپکه کو کوچبرین سرکانیه تیده جیان دکن لوی دریت آماده کو بخوال پاریزگاه حسکیه آنجیل باجار حسکیه اف کامپین هان لگوری لجمت ام دبینن آنها آماده‌کاری تنکرن اتمسفرال در دورات بچرنگیه آماده‌کاری چاوا تنکرن و بچه جوشی وان آماده‌کاری آن دکن دا کوفگرن سرجه هواری خو. بله زنده ماتا و توای بینن روجاوا تیوی باش به وقت آنی سر زمان یعنی پاش مخیایه آماده‌کاری که گل خورده کرن پشتی اوقات سال پشتی 7 سالان کوچبری پشتی 7 سالان نوان کامپان ده هاوین و زفستان انگلک دجوار ده افگل سرکانی کنه چارما کوچبر و 2019 و بری خو بدم وان داره و وان کامپان خورا وقت ستارگه دیتن ده وان کامپان ده رغم اوقات زور و زحمتیان یعنی ما گوت زحمتیا 7 سالان کو گل دوان کامپان ده جیان دیگه و چاوی وان گلین کل وی داره جیان دیگه هر لری بو یا وگره بو دا کو وگرن باجار خود سرکانیه لی وگره کی به اوله به تایبت وقت پاش من تخویا کرن یعنی ابو چند روز حاضرتین گلک مزن تکرن دا کو گل یعنی ده هر ملی دا آمده به ملی خدمتگزاری اولهی و هر وکی دم و دا کو بری خو بدن باجار خو سرکانیه به تایبت ایرو یعنی ج ساعت صبح دا حیانی لها اف عربین کل پاش مخویا دکه و هر وها ده همو ملی خدمتگزاری ملی مادی ملی معنوی هر ملی دا لوی داری حاضرتین گلک مزن تکرن دا کو اف گل بساغلمی بگیجن باجار خو به تایبت یعنی پشتی رکفتنا نوبر حزب سوریه دموکراتیک هر و حکومت دمکی سوریه و زوزان یک جخالوین سرکه هر کس زانه وگرا کوچبرین افرین و سرکانیه بو پشتی دوسیه آنگ پروسه وگرا کوچبرین افرین بداوی بو دست به دوسیه وگرا کوچبرین سرکانیه بو یعنی هر چقدر درنگی کد لجبر روش اولهیه و بتایبت اولهیه باجار سرکانیه جبر وقت زانین یعنی باجاری که کوگلک مال وان هاتنا خراکرین یعنی خراب بونه ده انجام شر و پفچونان ده هر وها یعنی درنگ ماینه درکتنا چکدار انگریدای دولت ترکیه و اف پروسه پچکی درنگ کت یعنی لیدی ساجی ابو دمک یعنی جالی کمیته کوچبرین سرکانیه و خبات انگلک مزن و هر وها برفره هاتن کرن دا کو وگله با اولهی وگرین جهوار خو ایروجی وقت دیتن لپاش من گل بجوش و موراله که گلک مزن راستی رو هستی وان نای سرزمان دبیجن ام باور ناکن جبو ما وقت خونه که ایرو کو ام وگرین وار خو جه خو دبیجن دوان کامپان دا رغمی کو الکتریک نیم بو رغمی کو آف یعنی زب پیدا ندبو رغمی کو روشا مادی روشا آبوری گلکی مزن بو یعنی کریزه که آبوری گل دوی داره دا جیان دکره لیدی ساجی دبیجه هر چاوی ملویریه بو هر هیویا ما قط نبو و ایروجی هیوی و بندواری 7 سالان هیوی و بندواری اوقات سالان ناف اوقات زور و زحمتیان ده هیویا که قط نبو ایرو جاره که دیته و بوی هیویه و چاوی وگرن جهوار خو به تایبت وقت زانین پشتی داخویانی کجالی رو برای آسایش سیامت افرین هات سر زمان خویا کر که سبا و نزی یعنی در دورا 640 مالبت برای خو بدن باجار سرکانیه ده هر ملی دا آماده‌کاری هاتیه کرن هم ملی خدمتگزاری هم ملی اولهی و هر وکی دم و ده ساعت 8 ده افگلی کو لوی داره یعنی و گروپک درباس سرکانیه ببه دوره و پروسه بدوم حیا گل به توایی وگرن وقت پروسه کوچبرین افرینه بو کدام وگریان جهوار خو و شکل جی پروسه کوچبرین سرکانیه جی و رنگی به گرت پرسگریک در نه و یعنی به پرسگریک بداوی ببه به تایبت وقت معنی سر زمان کو داخویانی جالیه و برای آسایش سیامت افری فهاد خویا کرن کو در دوره 640 مالبت بر خوابدن باجار خود سرکانیه لیرو دما کو امهاتن مجلس سرکانیه مجوان پرسیار کر گلو اف مالبت حمی آمدن و گرن یانا اجمرا گوتن
هن مالبت هن نکارن وگرن جهواری خو هن مالبت گوتنه هم نکارن وگرن ما گو صدم چیه گو جبر گلک مال خلکه خرابن گلک مال خلکه هینا نهاتنا والا کرن هن هنا روشوانی مادی او قص نباشه یعنی دبیجه هر چه قص مرا علی کردم لیدی ساجی نتیر کره دبیجن یعنی اف همو صدم هشتن که هن مالبت و نگرن یعنی سرکانیه هیا روشوان انگو روشا مالاوان روشا خانیه که تیدا بون سرکانیه باش نبن نکارن وگرن جبو ویا که گل جی و کمیته یعنی کمیته مجلس کلوی داره کار دکن جبو کوچبرن سرکانیه مدان خویا کرن که هر چقدر یعنی افرو شاهی یعنی زور و زحمت بجی لدی ساجیهن مالبت بره خودن تفی اوقات زور و زحمتیان ده داکو باجار خود جاره که دیتر وقت بره وگرینن وقت بره خوشک بکن راستی باجار یعنی باجار بگل خو تی خوشک کرن تی زندی کرن و وقت بره تی وگراندن افگرجیل وی داره یعنی راستی نه ساعتان دهج میرینن دقیقان دهج میرینن داکو وگرن واری خو چند ساعتن و هیوی اوقات سالان بندواریا اوقات سالان و بداوی ببه و افگل و وگرن جهواری خو و داخازا گل اوکو جوان را حیانی داویه گارانتیه که وره کرن که بسلامت بگیجن مال خو لوی داره بن پیکرن چه نبه لوی داره یعنی دستریجی چه نبه و هر وکی دن و یعنی و مال انوانی خراب جالیه یعنی عالیه پیوندیدار و علیکاری به داین دا که مال انوانی خراب ده انجام شر و پبچونان ده وره چکرن جنوب yani Cenova vegere jmara gotin îro medît yani me şupan çend kampên ku ev malbetên ku heyî wê vegerin kampê xwe xira kirin jmir gotin rast em li vê derê kampê xwe xira dikin belkî em diçin mala xwe mala me jî hemî erd yani dûz bûye ser erdê û mala me nîne yani li dîsa jî em ê vegerin em ê wê derêjî kampa xwe ser axa xwe ser bajarê xwe çêkin em zanin ku em li bajarê xwe ne em zanin ku em li bajarê ku me zaroketiya xwe tê de derbas kiriye baştir e ku em li van deran bin yani rastî rewşa vê derê yani me gelek caran şûpan zûzan rewşekî gelekî zehmet e rewşekî gelek alûz ev gel tê de jiyan kir nav van çend salan de yani di zivistanê de barîna barana zêde ku hundirê kampê hemû tijî av dibû dihavînê de germahiya dijwar yani rastî ev yani van deman him rixmî ev germahiya zêde yani pileya germahiyê nêzî 45 derece vê rengiye li kêlekê jî kêmbûna elektrîkê nebûna avê rastî rewşa gelekî alûz bû yani dîsa jî ev gelê ku vedigerin dibêjin ev gava ku hat avêtin yek ji gavên herî girîng bû a ku di nav vê rêkeftinê de pêk hat ku bû sedema dermanê van êş û kulan dermanê van zor û zehmetiya ku ew qasal me li vê derê jiyan dikir yani him nebûna yani komîteyên tenduristiyê him nebûna derman him nebûna avê him nebûna elektrîkê û her di milê yani her milê xizmetguzarî da yani bi taybet yani ji bendên angu ji xalên peymana bisnayê çileyê ve ku navbera Qesedê û her wiha hikûmeta demkî a Sûriyê ve hat kirin û ev gava ku yani ev grupa gel wê ku vegerin ev gava yekemîn e ku koçberê serêkaniyê wê berê xwe bidin bajarê xwe gavekî gelekî girîng e û her wiha li pêşiyê ve dike ku ev prose her bidome û ev gelê ku ew qasal nav van zor û zehmetiyan de li kampa her wiha li dibistana jiyan dike ev pirsgirêk ango êşa van salan bi dawî bibe rewş vê rengiye wek tê dîtin li paş min vê derê gel berê xwe didin vê derê ev seyare ango erebeyên mezin in da ku pêdiviyên xelkê tiştên ku wê xure bibin bajarê xwe nav van erebeyan de ango van seyareyên mezin de kom bikin û wê vê rengî vegerin cihwarê xwe wê siba saet heştan de hemî kesên ango malbetên ku navê wan hatibûn tomarkirin û hatibû destnîşankirin yani ji aliyê komîteya koçberên serêkaniyê ve wê berê xwe bidin tuêna û ji wê derê ve berê xwe bidin bajarê Hesekê û her wiha yani gel hêvî dike ku ev prose bidome û hemû koçber vegerin cihwarê xwe. Gelek spas ji bo te nûçekhana me Rolyana Ahmed